Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod praćenje i prisluškivanje mobilnih telefona. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Sve aktivnosti telefona koje špijunirate možete pratiti na control panelu, kome možete jednostavno pristupiti preko mobilnog telefona, računara u svakom trenutku. Spytek špijunski program za praćenje i prisluškivanje telefona posljednje generacije je najlakši i najsigurniji način da na vreme saznate gde se nalazi i šta na telefonu radi vaše dete, partner ili zaposleni. Daljinskim praćenjem i kontrolisanjem svega što se na telefonu radi i dešava, otklonit ćete sumnje i brigu, preventivno sprečiti neželjene posljedice i ostati neotkriveni. Uz pomoć detaljnog tekstualnog uputstva, Spytek Spy Software brzo i jednostavno možete i sami instalirati za nekoliko minuta na mobilni telefon koji želite da pratite ili telefon doneti u naše prostorije kako bismo mi obavili instalaciju. Nakon instalacije svi tragovi iz menija nestaju i vi nesmetano možete špijunirati sve aktivnosti na target telefonu. Sljedeći korak jeste pristup vašem ličnom kontrolnom web panelu sa raznim opcijama. Sve informacije koje špijunski software beleži dostupne su samo vama u svakom momentu na web portalu kome samo vi možete pristupiti pomoću jedinstvene šifre. Jedini uslov je da imate internet. Instaliranjem savremenog Spytek špijunskog softvera za praćenje i prisluškivanje mobilnih telefona imate potpunu kontrolu i pun nadzor nad svim što se tim telefonom radi. Špijuniranje i praćenje Vibera, Whatsappa, Facebook Messengera, Instagrama, SMS-a, prisluškivanje i snimanje telefonskih razgovora i samog okruženja telefona i uz pomoć softvera za praćenje mobilnih telefona veoma lako i dostupno baš svima. Špijunski softver za praćenje mobilnog telefona radi po principu vremenske licence koju možete produžavati neograničen broj puta. Nema mesečnih troškova i održavanja, jednom kupljen program koristite trajno u datom vremenskom okviru. Možete ga koristiti koliko sumnjate u vernost emotivnog ili bračnog partnera, za kontrolu i nadzor vaše dece, za kontrolu zaposlenih. Kompletan nadzor telefona partnera potvrdit će ili odagnati sumnje, a vi ćete imati neoborive dokaze i što je najvažnije sačuvati dostojanstvo. Spytek špijunski softver za praćenje telefona zaposlenih pružit će vam odgovore i neoborive argumente. Preduzmite prave poslovne poteze na vreme, kaznite krivce i poštedite sebe bespotrebnih troškova i neprospavanih noći. Sve aktivnosti telefona koje špijunirate možete pratiti na control panelu kome možete jednostavno pristupiti preko mobilnog telefona i računara u svakom trenutku. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.